ilmu tetap hanjut tu. Tetap iji payah menggurih. Muhan hanjut tu. Hana jalan jut ilmu agama dia apabila hana tamuno sabar yang dijaga oleh Nabi adalah agama. Cuma menyebibik cit. Uno pemimpin kagak fikir ke anami bujit. Tungku kagak fikir anami bujit. Urang kaya kana dermawan. Urang gasin kagak tim doa. Hai tim jut si anami sama dengan memang dunia ke akhir. Munya dunia ke akhir bebena yang jut aja. Tapi yang kusut tat tungku dadeng. Tungku kagak tim pemimpin ka ade urang kaya kagak tim tumbang urang gasin kana tim doa. Hanjut si anami nyo nyan kasih syaratnya kubut. Tapi apabila musabah hana kagedi na sabah cidra sabah na tungku ten sumbut na urang kaya hana ten dermawan na pemimpin hana tem ade na urang gasin hana tem doa ke agama bujit anu lam nangro nyan sedih tu sama dengan tak pubut golem syarat awai tak menyerah urang ci ulun tuan yang berbahagia. Sabah yang pertama dijaga oleh Nabi adalah agama. Yang kedua dijaga oleh Nabi adalah harta. Yang dijaga oleh Nabi harta menyentuh tegedina harta tu hang bitik luar. Dijaga menyehonda tati luar menyecok li pencuri nyan urang yang ti yang dosa. Taban lagi tajak semjid. Tajak semjid tati tilop di luar. Ibu dah pencuri cok tilop danyo. Nyan yang dosa ken gitanyo. Ken pencuri pusit danyo. Kiban ci be dosa tungku tajak semjid be cok tilop di be dosa tu. Lidah puduk silap minan tanian. Nyo silap lem puduk luar. Menyecok le pencuri dia kesedekah. Menye tegedi memang tak duit meno silap manteng sedekah kak tulis silap lagi sot. Tetapi menye tak duit silap manale kai cok le pencuri nyan sedekah betul-betul sedekahnya. Mudah jak blo lain silap. Nyamunan tungku. Maha setani tapi be raya-raya musuh tak koi dingai samping ijak cok upai tak yang kau ni lipat tak cok je tu. Nyan harta dijaga. Yang kulhe dijaga bak tanya oleh Nabi akai. Akai hana gubi pemabuk je. Hana gubi pemabuk. Baik dengan ganja, dengan morfin ataupun leweknya dengan sabu-sabu nyan hana gubi perle akai. Dijaga tat-tat oleh Nabi adalah akai. Munya bicirlah akai hana makna. Tabang ba akainya kena itu akhlak urang. Urang menyahana akhlak hana mana? Salah sabah daripada tanda urang asal syurga dalam dunia god akhlak. Tak perlu akhlak ku urang hek tak perlu akhlak. Asal syurga telah sabah tanda daripada asal syurga lah urang god akhlak. Mai menyebab tak puno god akhlak sampai ke pegah bak perempuan yang pertama le anami balahi guyu persiju. Ye persiju anami guyu cok pegah urang yang god. Olian te persiju ke pegah guyu berkenang ia babah urang persiju biu. Kecilet lidah bak lidah bi cok ia babah kecilet taka. Kemudian kecok berkat kecilet babah anami. Dagingnya urang yang persiju begat munan begat anami. Orang yang kecok lom gengiang perbah yang je ke ganamit. Baik kecok mano ke besar dua banamit. Hanya nyo lagi nyo mano uji handik ilan dunia mudah minta rezeki gata bulagi nyo wasit. Orang yang kecok lom apam gedek tabah. Kecok tapau banamit hayane lagi nyo apam hanam balik-balik uji muno gata balik-balik ba agama. Orang yang kecok tapau ilam hayane tua lagi nyo gapeuh putih berputih ati kata hayane buah. Oni yang gecok cerumen lom gulho nyo hayane bekle kapegah gop salah kapegah dro ke le yang salah baru je kapegah gop salah kapupah dro ke le hayane baru je kata kapupah gop yang salah nyan truk kunan tungku ba akhlak anamit gecok tapa oi wate dapayu. Kemudian wate raya uji tadi di akhlak anamit cara tergantung bak draw tu. Sahabat yang wajib barunci leh perkara. Yang pertama giyubuh nan anamiat begaut. Teman tanya punya yaceh kamu di maju wacu.
lung kalen wate gehoi nai mono i tukang pegat pengumuman no rahanjut ke. Nan yang gednya wajib barunci. Yang kedua urunci wajib bi adab kana. Cara bi adab kana mi ingku masing-masing di rumah. Tapi ni ingat menyedrawa ne hana adab dengan ayah ni. Nyan ane tetap hana adab. Idone dengan ayah kala lian mi kiban ayah dro dengan mak dro ko. Kahke berapa rumah. Ana mi lagi an sit. Nyan tanya contoh. Kemudian yang kelih yang wajib ba ane ialah ana mi nyo gupulaga badan bacut. Kiban belaga badan menyetagedi memang bukai jihai pajubu yublo tu. Ya bete dekalan mai baby raya. Ayah baby raya. Tidak ni akan patai ni min. Nyan ha atu ma beta pikir kudro tile pikir le minum rayu ji singo male lang kawan. Be bukai blo makan ayam mangak bacut bi nya teh hadi. Nyan hak atu rinci. Yang pertama adalah hak buhnan yang ged. Yang kedua purno adab kana min. Ben ya purno ini dengku daya. Ni nak cara pegah pandai dengku hendak purno adab ana min. Draw ni rumah le pun. Pendidikan yang pertama i rumah, yang kedua hidayah, yang kelih ilmu pula. I gampung tukar le. Gampung tukar le. Ta draw ni bak penuh adab. Dua daya le rumah pula. Uranya hidayah penuh akhlak alamin. I rumah pula penuh akhlak. I gampung rela. I gampung rela akhlak. I rumah kata penuh. Contoh lempegah lempenuh akhlak i rumah kana bin. Idang ba pintu. Ma peng. Kibaikun. Ma peng. Hai. Kajak kacok iyu kasu tribe be lube. Nyan salah. Dai kuliah hai ma peng. Kuno neng deh. Sehingga menyelaki peng bak mak sah bubit mak na peng bi sipe. Cok juk. Munan si ayah bak kedai kopi dah luar nang mi ade. Ayah bi peng lam jak kula. Bedah ayah nan tengah je kopi kerja. Padung 10,000 hansip han membelah juk membelah. Sebenarnya menyatakan hakikat asalah. Yang buta memang ji ane ihla kepeng bayah. Itun Honda ija isai bayah. Ihoi ayah nan jale kisai. Ayah dom jai kulan bipeng. Nyan. Jadi punya biasa tapi biasa ane mi lagi kan. Sehingga parah lom. Sirai le kepeng. Ibu dah golong don royong kojak dia pokoknya menapai. Yang salah drawat. Urang jamun punya ane mi penuh adab. Cukup hari ke tengku. Hana sabang ke tengok. Jamun urang anemi i rumah di kalan mantang gelah ayah ji. Ya. Uronyo gambar tanyo ngeng gambar ane sampai tepai dah. Hai mak lom yang semurah mampu na. Naija nai dalam kata mong juga cok. Nyah dah ged. Kiban hai mak lom yang semurah. Oh kapreh dah nopo. Cok purem pula kopi luar. Tok kenang gepuno adab. Gepuno adab. Nyak god akai. Cuma munyo memang anu mi tegedi memang singgah kaya lah. Yang karaya nyo karaya singgah yang kaya yang je kedengku. Munyo kaya anu kaya mah ngendu tunte anu jadi ratu. Munyo memang nyan hana ilmu. Tegedi kaya anu kaku ma yang jet ke babu. Kaya ma anu jadi ratu. Kaya anu ma jet ke babu. Hai mak benen duit kampung, mah hau kerja. Nejak ke desa Janlun, sinyak hana so'u lanto ku sewa pembantu nudu draw anu. Mai tanyo pipeng dan bak tak kira lamblang ino hai tantu liuro bah tajak ke di. Pudahai pada hakikat ji ane kaya
ma yang je kebantu nyo apabila hana pendidikan agama. Oh wate ludo tak kala. Tetapi menyena pendidikan agama bohji hudib gasin. Bohji hudib kaya tetap na wibawa. Oh tegedi memang gasin tak larmuh tangganya. Mak gasin, ayah gasin. Pajuh hungku budah lintu baru tungku bambengah jaminta patna yang mudah. Ilo itu biat matauro gutu biat urungnya yang minta rezeki. Ilo matauro guluk rumah ayah yang minta rezeki. Gutiji breh si mirah siare tungku. Ungkut masin sabo tungku minyeng si on. Gehei rumah ge. Ha tu nyepat. Uronyo kurang rezeki nyepat yang na. Budah leurineng karena na ilmu agama kali dah penuh adab litanya. Budah tagun tungku. Dia tagun tungku gedua paju. Ma inandu, anu inandu, ayah inandu. I anu ikalan ati ayah merasa male kanya kana haik si bina pakah rumah. Urineng lagi yang ci gekun lila ayah. Memang tanyo baro ko masin. Uronyo kang ko masin lom hanapa ayah. Ilun uronyo pi cukup hawa kong kumasin. Mudah hai igo siblah katan li. Hana le igo tapi tak gekun pakan. Gubi adab ike anu. Ianu ikalen ati ayah. Ikalen ati mak. Bu ap aju lam babah. Ungku masin cilet aju bajaro. Jikun li anu. Hai mak dan ayah. Seandai ji. Tanyo kaya. Konyong kod seandai je mantanyo ka gede-gede li Allah Subhanahu wa taala lagi nyo hai mak ng ayah yang penting itanyo rumah pek karu-karu nyo singo uronyo hana mungkin singo akan na nabi li Allah Subhanahu wa taala nyan apabila dalam rumah tangga na ilmi agama tapi punya hana ilmi agama yang kadente dengku tidak ada buat pintu wala ko assalamualaikum ko salam putrana po hai ko masin brother baro pin ko masin ronya pin ko masin berasap pin ko masin sit hai dapat jo pilih pina mak pintu kan tungku kadawah ia neng ikalan kabeh mak oranyo tingat ko berosan tebikeng ayah mak geglung kuin kidapu mau oranyo pe kenang lom sang mak bu ayah pakan dasar karena hana ilmu agama tungku tetapi menyena ilmu agama tungku han terjadi hal lagian tegedi kepegah urinang yang bro akai. Gisaba le uragam. Nyan uragam yang gebi pahla lagi pahla gebi kepada Nabi Ayub. Tegedi memang uragam yang bro akai. Gisaba le urinang. Urinang nyan gebi pahla lagi gebi kepada Asia. Memang hang sapat tunggu. Hang sapat le Tuhan. Ni kalen tiga lang kampung na yang saboh kampung saboh purmoh lintu baru bino saban dua mandua jum mandua hana mingkeng jaru yang namanya mingkeng poineng tabu puagam bingkeng puagam tabu poineng nyang dipegot li Allah Subhanahu wa taala. Cuma menyeuragam yang kagubi li Allah Subhanahu wa taala sidra perumoh yang bingkeng. Yang lidah sangat tajam. Yang gepegah hak ba uragam yu sabar berayu. Makin raya ta sabar tungku makin raya pahla tanya gubi li Allah Subhanahu wa taala. Lang kampung hana pule ke kusi. Menyerakyatnya aman tenang di hana pule tungku. Saban tak ci hana faedah pemimpin rumah tangga. Menyelam rumah tangga urinang yang tupat hari ke pula dah hana uragam pija kerja ke pegah yum kawin yang paling ger urinang uragam yum kawin urinang yang bro akai le ge cok kalen teh lang kampung yang bro akai nyai le cok pakon tak sama tidro urang daripada lembah neraka gebi pahala li Allah Subhanahu wa taala man tungku bak dakwah tapi-tapi ke pegah urinang yang saleh pun nego Munyo yang salah si kamu ucap. Nyo yang boleh pegah yang hana salah so cok nyani le cok. Baru je si ata urang le pilih tunggu. Je ata urang le pilih. Nyo yang hana salah le cok. Nyak tupat
tidur urang gara-gara tam koilirnya. Urang si ulun tuan yang berbahagia. Nyan yang kedua. Yang kelima. Kemudian yang keempat ia jaga oleh Nabi adalah keturunan. Keempat ia jaga keturunan oleh Nabi. Gepa haram oleh Allah Ta'ala. Gepa halal oleh Allah Ta'ala nikah. Gepa haram oleh Allah Ta'ala adalah zina. Munya keturunan hanagat. Keturunan yang hanagat. Nyan iji tengah tegedi raya iji. Ko berat perkara tu. Maka apa yang terjaga li tanyo. Tuh yang gekul Nabi jid yang pubut. Gebegah Nabi nyan bab nyan hanjit baik pubut. Sebab uronyo menyitakan bab nyan luah tatkah. Sansang lagi kamu kamu tentang hai. Buka pubut bu engkau buat hai. Kawai lun bu awai kop. Contoh ke hai kawai lun bu awai kop. Hai kawai lun awai kop. Jadi baik contoh ke kau. Nyan atag yu jaga li Nabi. Yu jaga keturunan hana yu pubut dina. Nyan jaga buket. Oh wate lagi yang gepegah lah urinang. Hukum urinang tubit uluar rumah. Urang nyan urang yang kana lako. Yu intah guna lako saja. Urinang gum soleh. Ya hana lako ke. Tujuan leganyan nyak kalen ni urang lain deh muda. Nyan hukum ji adalah harga. Kepulih sebab je menyo udeng galak tak kawet muda. Ia negara pi pakai jilbab nyan urung tuha pi hana me telu. Bulagenya cit nyan ikule urung awet muda. Ulai tingkule urung ante ku kenging kata na ngane tu katuhan ne tu sang. Nyan cukup senang tu long. Bobo hidung tentang kumang ku gede. Ulai tingkule dua gam dua ro cukup senang. Pada hakikat ji kepegang. Urinang yang hanalin tu baru. Gum soleh genian leganya nyai kala le urang nyai pegah le urang mata muda nyan hukum ji adalah haram. Hana gebi lagi yan. Man sone tham tengku. Hana sot tham le je munyo tengku. Urinang putih temah tengku. Gum pegah siput urinang yang paling got heboh. Yang bumpa urinang yang paling got pegah urinang yang kriat becut. Baik kriat tat bi. Pe tampi tengok agak anak ilmu hana tu pajuh pada guring bi. Berat tak kira urinang. Boh lima saboh hang geblo rumah. Cik kejak ku dega apit aleh putrana yang kenyang gepo aju. Engko tok aju. Hai mak, ngoi kedenya punan do anak geblo apa? Pakan anak geblo si. Baru lu geblo ko. Nabih ka? Hai pu habis abada baru geblo kan kabih. Bet sampai kriat bak menan. Tapi urinang yang paling gad gebegah urinang yang kriat. Pakai urinang yang kriat dijaga harta lako. Munya urinang anak kriat boros. Nyan uragam kabih tengku. Munya gepegah jamun hemat pangkal kaya. Munya urinang jit aku bahpen. Urinang hana krit nyo mudah tan membedah keluarganya. Saboh. Yang kedua urinang yang paling gad urinang yang wibawa. Makna wibawa hana tadi tak. Ente merumpa populanyo hana itegur engka sambang ah. Nyan. Yang kan urinang pingang uragam. Urang jo hana di dengar tiga tak kaut. Tak kau itu doi, anak tu. Yang gekun urinang hana wibawa. Urinang tanyo wibawa lagak tat. Kemudian yang kelima urinang yang paling gak landonya adalah urinang yang namale. Bu malay apa cuy? Bu namale biu. Sabat salah taboh tanda urinang yang paling ri urinangnya malay. Maino oronyo. Muntemung bat tanyo urinang malay nyan lagak. Mutimung buat tanyo kriat bacut lega. Tanyo urinang mui bawa lega. Tapi menyebab uragam hebohnya hanagat. Uragam kriat. Nya yang kan dente urinang kam matar mo. Peng asaina gesak langki nyen te gua mano dompet gejok gesak gede yu katu. Itanyo hawa te kecindoi te jeh ya bah. Talake hantar yut nyamban tak bingkeng. Kaku tak sabar-sabar mati pak sabar. Nya menyebrat tak kira uragam. Nya hana putih meli. Yang kedua uragam berat hamalaya. Hanam temung rezeki. Yang kedua uragam berat hami bawa. Hanam temung rezeki sih. Yang kecil kepegah menyo uragam malaya. Uragam wibawa. Uragam krit. Yang kasusah udit dan rumah tangga. Baru damai udai dalam rumah tangga tengku gepegah dalam kitab cara keluarga.
Urinang uragam berlebih uragam leh perkara. Yang pertama berlebih cara uragam bacut ngaurinang. Pakai tujuan baik dia tu urinang baik dia tu uragam. Yang kedua berlebih kaya uragam bacut ngaurinang. Tujuan nyak mudah tamatu lan mutangga. Mamnya kaya urinang pane. Bantam jak aku deh petah hei perumah deh. Hai ho tu hanya empat. Ilun ku jak aku deh. Hai kan jak aju ke ilun ku jak aku. Jak aku deh. Ilun ku jak aku deh. Hanya hai ni jak aju ku deh. Rupanya boleh pegah hipo agamnya ku jak aku deh peng hana. Oh ku cer ke kunai. Ilun ku jak aku deh peng hana namu pom. Itanya ngasai jak aku deh kayak mempok ngawapres dia. Nyo jaro baru. Nyan uragam tungku yakin kalah bambengah jaga dengetnya pihak pimpitik tungku. Budah perumah tu kat payah semurah dia. Kemudian sampuh bruh rumah nyang kat tugas daripada uragam. Nyam punya uragam memang berat tak gasin nyamunan. Kerja ke pegah hang gim kawin uragam yang gasin ngaurineng berat tak kaya. Pada mbah kah? Dua. Yang kelih berlebih lagak uragam ngaurineng macut. Munya lagak uragam ngaurineng larmo tangga damai udip. Nah diandalkan. Mai kelirineng ditangi lintu untuk idrok untuk kulu drok bak cermen sangnya lintu baru hana cocok segai. Cibuan lintu baru hana mau mudah lebih dahulu. Munya memang urineng yang kurang laga je tak laga. Suraya boleh kuning dai kru cut. Hai boleh kuning raya raya kru cut. Kan je bandakalan hai ok nyamban tak keriting jip tupak biu. Bandakalan urineng ka putih ok hai kiban acet dia biu. Jik urineng ka putih ok. Te kala le ragam kala ka putih ok hana canle perumoh hana pai. Oh nyo hai tajak putih dia acet. Jit urineng gecet ok ngo ok itak ngen cet hitam. Apabila geyu le ragam jit. Jit tapi punya kamu ragam jit. Ok ka putih. Menjak cek dengan cet hitam. Nyan harga mukong je kepa. Ya jit keliling lain. Nyan jit. Kecuali uragam je cet ok putih dengan cet hitam. Apabila menjak perang. Nyan jit. Cok je cet hitam cet kala le musuh oma uri silam uru muda-muda madu mago. Pedahai pane urun duha kata cet ngen ok ngen cet hitam. Jit je. Yang kerja kepegah lebo syarat damai dalam rumah tangga. Yang pertama Allah bulaga uragam macut. Berkaya uragam macut tengku. Nian gaknyan uragam boleh carang macut dalam rumah tangga. Nyan mangan udip. Kerja lempusan badron urineng din kalen rumpok lintu baru truk din kalen mamandum lebih droko. Nyampe ni temri. Ancu ni tinggal dalam utara. Man kibancit munya lebih urineng sabah je. Lebih uragam dua. Tapi menyema mandum lubeh uragam berat cihek tu. Kaya uragam, laga uragam, cara uragam. Nyo susah urineng dalam rumah tangga. Hana pu andalkan ni kayan. Mamanya hana cara, hana laga. Guna kaya bak urineng. Nyo na adi sapo. Mengat tau dip dalam rumah tangga. Urinci ulun tuan yang berbahagia. Bak malam yang berbahagia nyo. Dikdanyo mungkin. Kali tak sukseskan sabo acaranya. Kiban cara lu ulang bak sesiga truk. Pilih berperkara yang kali ulun tuan pegah, you jaga agama, you jaga akai, you jaga harta, you jaga keturunan, nyan dijaga lirna. Kemudian dayahnya yang kana, lidronu busenang ati ni, jamun ino hana dayah, uronyo kana dayah, tegedi singa, uro akhirat kitanya musuh bungeh ditak dayah. Gekun li Allah lah, gutamong urang yang sabah kelompok numelam neraka li Allah. Gesudup le, gemele malaikat gesudup le Allah. Hai, hawa malaikat anu nume neraka. Hai, be merangka ho. Paken cipudang le. Citanyang tiga ba urang rencana nume la neraka yang malaikat citanyang tiga na geja beut kanyan. Kitanyang hai. Kitanyang le Allah kata ada ya beut. Hana. Kiban hana ya beut ya Allah. Citanya tiga naibi sumbangan kurang semua kurang beut. Tanya ngelom hai kiban natabi sumbangan baju sedekah kurang beut nyan pihana. Kitanya ngelom hai nak sabanan ngurun semua beut. Hana cik.
Na lang kampung kata yang na dayah kampung kata na dayah. Nyan malaikat na tapi lun hantong puja kenan. Na bunge ne, bunge wahana si man tiga go pi kakadai. Tu na ubi cece ubi geroi hanak perayali. Gara-gara berkat na dayah lang kampung tungku. Ditanyang li malaikat dari jatah tanya guna beli Allah dalam neraka. Gu pergi raya taramat dayah tungku. Dayah nyolam dayah tungku te bunga ke budah ke semayang tempoh. Ke semayang jamaah tungku. Itanyo irmo hana ta semayang jamaah ta ta budah dengar-dengar tujuh ta semayang kerot. Dengan sebab ke pubuk ganyan semayang jamaah ino idayah nyan man sabah kampung tu anak tuntuli li Allah Subhanahu wa taala menyetadang atih perli kipayah. Kup lebih dayah tungku renci tuan yang berbahagia. Tegedi memang drone hana negasih. Hana sayang kurun semua beut. Hana negasih kerana mi yang beut. Bun negasihlah kepada tempat pengajian agama. Mudah-mudahan drone lebih rahmat li Allah. Mesti tegedi memang cahanan doa cara kiban cara lu kun negasih kedaya. Peng ko hana ilun. Ilmu agama lu kubur hana. Sapu hana ilun. Nyai drone mi hana sapunan num doa mentang ya Allah ya tangku nabi bum bangun dayahnya. Bu sehat urang duk dalam dayah mandum. Nyan Allah sebagai modal dari hana lain cara. Peng ke hana itanyo ilmu ke hana kuci ke ni itanyo yang na buat itanyo doa guyum doa kiban cara dayah yang kananyo dari siuro ke siuro tonyo ngonto ke bum tamah raya dan urang lang kampung dengan sebab na dayah bejit lagi urang kenyamun dan depa gulat pak di melabung gulat go di merdu nya menang ka kiban kulak pak di melabuh, kulak goh di kemala. Urun tahu hanan dung pajo, urun jauh dung rasa. Nyo yang bahaya. Iron nginging menteng, nyan dung ku puhim dung ku, hai nyan gebegah him gentut, kan him gentut nya. Nya him gentut kelengan, urun tahu hanan dung pajo yang to, yang jauh dung rasa. Tapi dayah bagaimana? Kudro nilai, bejit tanyo lagi sidom babuh rambut. Ikumi mulai pun kumang berambo ikumi sidominan. Kemudian berambo yang kamu dikuneng mantang jinan. Kemudian berambo yang kamera mantang jinan. Ileng hana mupat tungku truk ijak. Icok berambo ipupa sidom tiga nyo yang sedih. Itanyo kana lang kampung dayahnya kibancara pun nabut ikut beut. Oh gekena gotroyong ikut gotroyong. Yang napeng sumbang peng. Yang hana sapuna im. Iganya pikiran hana tenaga hana peng hana doa hanjut kaku im mentengnya nyan im ganyan lebih le rahmat kurang lain man baklun kemunan nyo dayah nyo kana kan mudah tengku bata pubut kiban cara nu mudukung mamandum nu agelun tuan pegah meno yang pompon ile ku tengku kagetem kemudian ikeci tengku mukim kejaga bio kiban cara gubuh pikiran walaupun hana jeri payah kanancid menancid di urang kaya dukung macut bi belanja bi urang gatin lagi yang cigum doa ke abi kiban cara bu sehat ke perumoh ke ya baiklah tegedi memang hana galak tegedaya nyo paling bahaya gepega urang yang berjalan kepada ilmu agama dia telah berjalan kepada jalan keselamatan tapi bagi orang yang benci kepada kebaikan dan daya dia telah berjalan ke jalan kebinasaan nyo beningat tengku udik dan dunia tiat tapo sakai siga nya kena wak nyo udik dan dunia tapi yuh dandang tuang ruuh pegah yu pakai raya tiat tapo hana tate kam ninggai tengku munyu bicit te meninggai tanyo tinggai kesan ya hana get merumpuk dengan Allah Subhanahu wa taala cukup berat male tu kata lumpudik dan dunia tapi ibadat kelun akai begot tapi kata dalam dunia kemunan buat bubut nyo kata termasuk urang yang rugo urang cik lun tuan yang berbahagia bak malam yang berbahagia nyo kalau lun tuan pegah panjang lebar bak masalah kependidikan anak mi ki banjaran nubuh pikiran ni papa mungkin urang yang jak kena diktat tapi urang yang tinggal ni pesan ki banjara generasi ke pe bek susah ma tak kulu na mimba adi bek susah de anak nyo pui pajuh di matelun tapi bu susah dan ma ta'budu namin ba'di timatelun aniknya pu yang akan disembah tanya hana susah dia apabila anamit gasin tapi di do dengan Allah Subhanahu wa taala paling susah tanya anamit kaya tapi dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam dunia haji urang susah urang akhirat urang apa-apa hidup dalam dunia tujuan bukan dunia tujuan adalah akhirat
minta ridha Allah Subhanahu wa taala. Di mana sudut yang na ridha Allah, inan tanyo merame-rame dah. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu di atas kebaikan dan sabar. Janganlah kamu tolong menolong di atas maksiat dan permusuhan. Nyo ulun ci ulun tuan yang bahagia. Kupu man tadu inui dinyo. Na dayah tak kerling. Na dayah tak permunhan. Tapi tegedi memang han permun. Lun mohon bak drone sapoh tau. Iaitu baiklah membenci. Tak benci ke agama sama dengan membenci perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak benci kepada perjuangan Rasulullah sama dengan tak benci kepada masuknya syurga. Nyo jalan yang gebili Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh no manteng bak malam yang berbahagianyo, panjang lebar mungkin ulun tuan yang hanapah pada nu dinga nyo ulun tuan leke beri dama dan baik lain gerak punggung tak gerak jaro biu. Nah, malun perkenalkan diri dudo be awal saban ngonggop. Nama ulun tuan nan ulun tuan lah Tunku Ansari. Ulun tuan dasar di Depir Raya. Arun. Ulun tuan keluarga Kedih Ulun Pampayung. Uronyo na purmoh saboh ana miet peget. Yang raya ana mi ulun tuan kana umur 15 tahun katingai badaya ineng. Kemudian ikutnya kelas 6 SD, kemudian ikutnya kelas 1 SD, kemudian ikutnya adalah baru na umur 4 tahun. Put boh kana nami ulun tuan. Walaupun kalian kabrak tak Tuhan yang put boh runa nami ben kira akan 6 7 kolom. Mampu rumah budum boh runa saboh baru. Musaboh pim karat. Mukerting oh tu. Kan hanagat akal rinang bak ku bae pudum nyena bak ku bae jeut je. Ya, mangat udip dalam rumah tangga. Tapi keinginan topik pada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dagrak jaro apa yang ulun tuan pegah mono neku beget ne pesan bak ngen madum yang ulun tuan pegah mudah-mudahan udip dan dunia yang senang sampai roh akhirat. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati fi qulubina wa abdanina ma'as salamati wal afiyati fi dina wa dunyana. Allahumma tawil umurana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wa sabit imanana wa ila khairi qaribna wa anisari abaina wa qadhi hawajana fi dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma